ya mo leseding ka kodu ya kgatsegofatso mothibedi maitseboa ka ura ya borataro fela mo Motsweding FM konka bokamoso tseleletsele ra leboga nelele LTK motwetso madume ke tsegofatso Lucas Mothibedi thulaganyo ke ya tseleletsele thulaganyo ya dikgang tse semagato ke thulaganyo e kgethegileng jaaka ebile re ga sa re le motse moshato wa Mahikeng re tle go lebella semo ka kakaretso fela jaaka go ntse go le dingongore gona go le nako ka ga semo se se phutlamang sa motse moshate go diragalang go tloga ga jana kana kwane puso ya bophutatswana ne re bolela jalo go tsene kana go entshiwa ka 1994 semo sa Mahikeng se ne se le botoka gona le ga jana ke dingwe tsa dilo tsa baagi tse ba di tlhalositseng jaanong re bitse ba farologaneng go tla go lebella se mme le wena kwa gae tla go fa tshono ya go botsa dipotso mo 089 telefoka ka WhatsApp kgotsa molaetsa kgatiso wa gago o ka simola jaanong jana wa e romela mo 0825656674 kgotsa 0898602233 re na le baeng ba farologaneng re biditse jalo ba nna le seabe ba batla lebella ntlha le tse dingwe go fitla jalo go ureng ya borataro tla re ba mogela pele re go baakanyetsa se re buang ka sone gompieno re simolola pele ka Tshepiso Mphetlo ke executive mayor wa Masepala wa Mahikeng re Mphetlo re go dumedisa re go amogela mo Motsweding dumela Bra Lucas ke a dumedisa le bareetsi botlhe go gae ra lebogile thata ka ga seabe sa gago gompieno tla re tsamogele gape fotoko ga gago ke motlhatlheledi wa dithuto go tswa kwa Northwest University Tshimane Ras Pablo mogotsi re Pablo re go dumedisa le go amogela mo Motsweding go dumedisa mo Africa look le mo Africa botlhe ba reditse Motsweding FM ga jana re biditse gape mokgatlo wa beng ba dikgwebo kgotsa Mahikeng Business Forum mme re amogela jalo William Mpolokeng re Mpolokeng re go dumedisa ne ke re ke dumedisa Blue be ke dumedisa le bareetsi botlhe ko lapeng ke be ke lebogele le tshono ya gore ke ipitlele ke tlo go emela dikgatlhego tsa Mahikeng re leboga thata mme ka fa molemeng wa me fatoko ga me ke mogalatlhela ditshwanelo tsa botho ke Thato Molosankwe re go dumedisa re go amogela look ke rata go tsana go dumedisa bareetsi botlhe ba Motsweding FM botsamaisi le bagasi le batho botlhe ra leboga ke bone ba embe rona motwetso ba re tlatsang puisano ya rona mo tsatsila gompieno le bone re tle go tlhaloganya ra fitlhela dikarabo mo go bone gore go diragalang ga jana tharabollo ke emfa le gore nako le nako semo se tswela go phutlama mme ga re kgone go bona tharabollo re bone le mo nakong eftileng di meya tse dintšha di goroga di dira ditshepiso tse di farologaneng mme morago ga paka ya bone fela ga go sepe se se fetogang go diragala mo go seo fela tere se molle ka kganye ba ka etsang puisano ya rona re go kaele re semo sa motse moshato wa province ya Mahikeng go tsa mo Northwest sa Mahikeng se tswelela go putlama jaaka dingwe tsa dikago tsa dipuso di tlhokomolositswe mme di sa tlhokomelwe semo sa ditsela metsi le ditirelo tse dingwe ga se khotsofatse toropo eno e leswe mme ga e kgone go ngoka babeeletsi le fa puso ga jana e tlhalosa fa ile gore ga e kgone go samagana le dingwe tsa ditirelo tse di akaretsang ditsela le metsi ga jana go tlhalisiwa hele gore Mahikeng ya putlama mme ga dikgangwa rona selwane ga gau o be ga go a pele Baahi ba Mahikeng ba phetseng sebakeng sena ho tloha ka mmuso wa bophutatswana ba re Mahikeng ha e se le maemong a pele. Mahikeng e shule go swa ha go sa tlhongona ditirelo sengwe le sengwe se tswetswe Mahikeng e makgasa ke di stadium ga dio dilo tsotlhe di hetogile ha go tlhole go tshwana le pele bothata ke gore bana ga ba bereke o ruta ngwana o bo tla go bapaleng Mahikeng is no more like before. It's dirty, there's no roads, no drainages. Mahikeng is a disaster now. Nothing is all right up to now. Mahikeng e lahlehetswe ke dintho tse ngata tse neng di beha maemong a hodimo jwalo ka studio sa BRS seo pele se neng se le boemong bo hodimo lefatshe ka bophara mo dibini tse hlwahlwa ho kenyeletsa Michael Jackson, Hugh Masekela, Brenda Fassie di kilentsa hadisa mmino wa tsona teng tse ding tsa dibaka ha di sa hlokomelwa ho kenyeletsa stadium sa Mabatho boema fofane le dibaka tse ding tsa ho hohela bahahlaudi jwalo ka Letlamoreng Dam mo presidente Cyril Ramaphosa o tshwetse ka mathe maemo a sebaka sena Masepala wa lehae wa Mahikeng o re o tlo leka ho hapa tse ding tsa dibaka tsena hore di be ka tlasa tlhokomelo ya ona mmuelo wa masepala ke Johnny Nkwani. There's going to be engagements to get all these buildings to fall under the municipality, like the stadium. There are parks that belongs to Parks Board that must fall into the municipality. The Stirolo building that we must engage with the relevant department.
so that those properties can fall under the municipality, because currently they are dilapidated, they are not taken care of, and we believe that as the municipality we can make use of them. Baahi ba Mahikeng ba ikopela ntho e le nngwe fela, e leng hore sebaka sa bona se kgutlisetswe maemong a pele a matle a hohelang. Ke Selwane Gagau ke le Mahikeng. Ke metsotso le 26 fela go akureng ya borataro re biditse jalo ba ba farologaneng go tsweletsa ntlhaeno tla ramogele Meya Tshepiso Mphetlo. Meya, fa o reditse ditshwaelo tse di tlhagisitsweng ke baagi go ka wena keng se se phutlamisitse Mahikeng? E re ke tse tšhono e go leboga gape this opportunity to invite Akwanes Mahikeng local municipality. I think ka mokgwa dilo di tsamang ka teng, that one we must be honest about it. Go no sena a proper coordination ya transition ya government of the then government ya Bophuthatswana to the new democratic dispensation. Tse di include the ownership of the stadium se tse baagi ba bua ka tsone. Remember, out of the 21 mandates tsa local government, those properties including the parks le tse dintse tshwanetse di nne under the ownership of the municipality. Like re bona go di provinces tse dingwe ntse di regala ka tsela eo, bombombela go Mpumalanga bo Peter Mokaba go ka Polokwane ka kwa. Ke batla go tla mo go yo skantsi ya gore fa o re dilo ga di a dirwa sentle ke mana tshwantsa di dire sentle. Definitely ke rena ne tshwantsa re dire sentle. So I'm getting to that point. Okay. Or as much as di diragetse go di provinces tse dingwe, the same thing e ka be diragetse le rona kwa mo provinceng ya rona, mo particularly mo Mahikeng. Remember, Mahikeng it's a historic town. We derive this history from the then after the Anglo-Boer War. Kamukone recently had discovery diamond take riwa ku Kimberley kako, with the capital city of the then. Then ran the capital city ya the Bantustan ya Bophuthatswana to the new transition ya democratic government le rabale the capital city as well. But now transition eo ke one ne tshwanetse be dirisitswe sentle ke government ya rona e le goreng it's in power currently, of which ke dio tse le goreng re le ka go di rectify tseo. Ke batla pelo tsena mo go ye gore wa rectify go tsa go bakanya a ware wa dumela gore puso e ANC ke yone phutlamisitse Mahikeng? Ha ke re go phutlamisa, that's why ke re ha o ka mpha tšhono fela ke a dumela mo ke batlang go a teng. Definitely my sentence is getting there. Okay. Yeah, transition eo ha ya dirwa properly ke se ke se buang. If in dirwe properly ka be go sena dio tse di leng teng kwano, o tla ila tlhoko gore ntse re tsamaya go godimo go tlase le go tlase ba ba re kopana le di national departments including the provincial departments. Dio tse ding ha di khatlise, more especially batho ba ba tshwanang le rona. So at times re na le what we call the best interest of this place at heart. Ha o bona phoso e diragala tshwanetse we attend mo, maybe re ka tswa re nile re sa ka ra nna le sego previously, go na le ba bang ba rona ba ba sa ka ba bona di loopholes tse kgotsa di shortcomings tseo, but re ile ra khona go di identify. That's the first thing e tshwantseng re dire. Ke batla before how tsena mo gore go identify Meya, ke batla pelo tsena mo di identify, ke batla go tlhaloganya gore fa o dumela gore dilo ga di a tsamaya sentle go wena o buang jalo ke mang a sa tsene, ke maikarabelo a mang gore ka ba le dilelo di tsamaya sentle? Ke maikarabelo a rona. Ke ka mo ke botsang gore fa ile gore ne le maikarabelo a bona a jaanong wa dumela gore lona le puso ya ANC ke lona le phutlamisitse Mahikeng? Ha ke batla go e baka tsela eo. Ke mang a tshwantseng a tse maikarabelo a fa le go? Definitely ke rona tshwantseng re tse maikarabelo. Goreng go ke batla go e baka tsela e ke e beang ka teng e seng ka mogho gongwe wena o batla go e baka. Ke kopa gore straight forward Meya a wa re puso ya ANC ke yone phutlamisitse Mahikeng? That's not what I said. Wa reng jaanong? Se ke buang ka sone ke transition. Remember how aga o simolla ka foundation, sometimes o ka tso sa ga foundation ga go sentle, moagi o tla be a latela tshwanetse a bona gore mare bothata bo simolla mole e re ke bo bankanye. Now ha ra tshwanela gore what we should be doing ke so sene ha last time ke interview ke ba litla setšhaba, the role of the media as well is ka ba gore it should only point to certain a negative aspect. We are getting there. Fa o tla fo go na so se reng ke diagnostic report gore bothata bo dirilwe ke mang, wa re le tsa maikarabelo. Ke botsa gore ga le tsa maikarabelo o tsa maikarabelo o le puso ya Bophuthatswana kgotsa wa ANC ya dumela e phutlamisitse Mahikeng? Ke se ke se batla serious tsa maikarabelo ke gore re dirile diphoso ha ra phutlamisa sepe. Ga o re o bua ka boma ke bua ka the governing party e busa. Ke ka mo ke botsang gore jaanong wa dumela gore ANC phutlamisitse Mahikeng? I think le ka mogho re berekisa mafuko ka teng, we should be careful gore ra berekisa ka tsela yang. Okay. Yeah, ke ka mogho ke re tsa maikarabelo ao a dio tse di diragetseng
remember ha ke batla gore mang o phutlamiseng mang ha phutlamiseng but now se re se dirang gore re tse maikarabelo isiamele gale ke tla bola mo go yone Mariano ke se ke batlang go siamisa gore tshwantsene re tse maikarabelo e se gore mang o phutlamisitse eng ga o tsa maikarabelo go ra re dumela gore ko wena o the way re berekisa mafuku ka teng tshwanetse ra berekise sentle in a way that re ka se digele batho ba rona go tlase ra diga le se rodumo sa batho ba rona go tlase bothata ke bone bo gore ba tlo Mahikeng ba go reditse ba batla go itse gore fa o re tsa maikarabelo a wa re le tsa maikarabelo la mogela gore ke rona re dileng se fela go siame tla re fe mo kgaratlela ditshwanelo tsa botho thato mola sanko ra mola sanko o reditse meyara ga ke itse gore o tsa mo go wena sa se buang a utlwa gore wa dumela go tsa ga dumele go ka wena ke eng se se phutlhametse Mafikeng ke mang fa le gore o na le ponelo pelo ya gore ke mang a phutlhametse Mafikeng moretsi o botlhale ko lapeng tota ibile ha tlhoke gore a kreye yes or no so moretsi o botlhale wa gore tota ka tsela e me ya raba mahuko ka teng ANC e phutlhamisitse bokoni bophirima e phutlhamisitse Mahikeng ke nnete ba gaetso ha o rwala maikarabelo a phoso e wi dirileng gore seemo se boseleha jaanong me yara a ska bona gore ene e le tshepiso mphetlo ke bone ba phutlhamisitseng mme mo khatlo one wa ANC ka bo one o tsamaisang ke one o phutlhamisitseng Mahikeng tla ke go botse gore ngwa kanya mme ya rapalwa ke go bua gore ke bona ba phutlhamisitseng Mahikeng ke mandate ya politiki gore ke game ya dipolitiki gore o ska le bala gore di elections di gaufi yanong ha o ka tla go amogela gore o molato mo khanye o ka tswa e le gore o tlisa mokhatlo ko tlase re shebile gape le dipholo tse di tswang go diragala kwa Ward 5 gone anong gore ANC e latlhegetse botlhoko yana o tla ba a tshela letswai mo nthong ha ka dumela gore ba phutlhamisitse Mahikeng taramogela beng ba dikgwebo ramogela William Polokeng go tswa jalo kwa Mahikeng Business Forum re Polokeng ra itse gore mo nakong e fetileng go ne go solofetse go le gontsi ka Mahikeng maloba fane ke bukereditse go bua ka casino mo Mahikeng gore ya ntshiwa go bila kana mo nakong e fetileng ka dikago tseleng gore ga jana e rekisiwa le beng ba dikgwebo la megile go le kae ka se diragala mo Mahikeng ke lebogele tshono e lempanyone go tlelele tota le ko the background wa bona go re simologileng teng re ne re sa itumela re le bana re le baagi ebile re le bana ba ngaka mo dirimla ba ebile re le bana ba province gore ha re di beneficiary tsa province ya rona ra be re dula re lemoga gore ka lefoko ke le one ke mehale re ibitlela re sena putsitso ra ikopanya re le bana ba Mafikeng sa gola ya nna region ya nna province ke batla go tla mo go yeo fa re ka ra tota fela gore la amegile go le kae lona le lebe ra me ka thata ka lebaka la gore dilo di tsama matlho a bona re di shebile ha gona le ngwana wa mo Mafikeng o wa mo province o ga kgonang go ira tsela a itse go gona le bana ba Northwest tsela be fiwa motho o tswang kontle ha fetsa o tsamaka madi ao re iphitlhela le gore detiswa re nna le mo ditseleng tse re nna mo go tsone ka lebaka la gore re palwa ke go reka dikoloi batla ka di MP200 ba di 63 ha ena la botlhano ba tsamaya go baballwa rona bana ba mo Mafikeng aramogele motlhatlheledi wa dithuto ke Raspablo Mogotsi Tsimane Mogotsi ra Mogotsi fa o reditse dipuisano tsotlhe tse di dikarabo tsa mme ya go senyegile kae tota go ile go senyega jaaka mayor nka ikamanya le fa mayor na bua ka transition of offices ka puso ya maloba gona le di bylaws were in place gongwe mongwa ka re ke ka gore maybe population yo ke tsegile mme ga gona le dio tse di bankangwang re ka re gona le bo di disaster management ke ga nka dira sekai tse le gore di bankanyetsa jalo gore ga go ka nna maswe go ka dirwa jana yana mo malpuisong ya maloba kgotsa mo nakong ya maloba tota gona le di bylaws tse le gore ne di tlhokomela jalo ngwe ya ditshwenyego tse le gore drop ya Mahikeng e leswe jaanong dio tse ne di enforciwa ke di environmental police tse le gore di hirwa jalo ke masepala jaanong ga ke itse gore e rile a ke re no gona le kgantsa di political deployment jaanong ga o itse gore
gane batho ba tsengwa jalo because ke a itse gore environmental police tsone di teng mme ga ba dire se ba tshwanetseng ba se dire jaanong o ipotsa gore ga go ntse jalo is it lack of training or is it a lack of understanding gore what is it that they should actually do? Ntlha e nngwe e botlhokwa ke gore jaaka ntse o bua ka di-business tsa ko Mahikeng ke tle ke emphasize jalo gore di-business, most of the business specifically ko toropong ya Mahikeng ga se tsa rona the local people. Nngwe ya ntlha e dirang gore toropo ya rona e nne leso ke tsone di-business tse di ko toropong ka gore bontsi ba bona ba fetsa go ntsha stoko ba tla ba latlhela di matlakala a bone ko ntle ko because most of the people ba batlang ko ba tsaya cruiser ba boela ka yone ko gae jaanong ke yone kgang e leng gore ke tlhoba boroko eo tla re fe meya ra re boela gape go wena meya ga ke tsoro no ntlhalogantse karabo ya gago ga o batle go bua gore ke maphutlamise Mahikeng ke mang a dirileng pele re tla mo leanong la gago la gore o tlile o samagana jang ke ntse o akanyang gore batho ba leng gore o tsene pele ga bone bethi di akanyo ga leng ga ba bangwe go siame se a tlhola le ba bangwe ke ntse o akanyang gore ba se dirile tsene ba tsona ke go se dira gore ba tokafatse Mahikeng se se botlhokwa before ha ne re ntsha discussion re isa somewhere le kere just like any builder ha wa ga o simolla ka foundation like now re tshwaragane le re samaragane le namane tona ya tiro go beya di system in place so santla ha o bereka o simolla pele wa ga proper foundation gore le structure sa go se siame sentle sa ntlo ke mo tshwanetse re ba re simoletse teng bontsi ba rona seo ke go ba gore tsene mo ka mo potsong ya me yanong se bethi di akanywa se dirileng ke meya ene le meya maloma le na miga ene le meya ke no ka metse di masepala ga jana ke ntse o reng ha o tsena o bo re ke tlo se fetola ba dirile diphoso mo nakong e fetile tsa go accuse to point accusing fingers a setse ke ditletseng ga go meya ke go ba gore o retse potso ya me ke batla go tsena mo go yone o khona go lemoga gore o ga dira se jano ke tlo se dira ke ka mo ke botsang gore ke ntse bane ba tshwanetse go se dira me ba se bapaletse ke temone ke fitla teng ha o ka mpha gongwe tshono ke khone go tlhalosa remember ha ke araba ke tlhoka gore ke substantiate karabo aka go tla nna difficult ha nka araba fela ke re so it means we are not even contributing fully to ka tsela meya se se botlhokwa se tshwantseng re sire like I said ke gore we should put systems in place tse dintse di botlhokwa because baagi ba rona ba Mahikeng tse ba lla ka property entse tsamaya ownership is re bua ka tsona tsa di properties including body parks the museums they fall under the 21 mandates of local government ke tse le gore di system tse o re mo go tsone now tse dintse le gore di ra gape le gore di funds tse le gore re nna le tsone tsa government including your equitable shares ha di cover di needs tsotlhe tsa batho ba rona se se botlhokwa se le gore emane le sone ke gore go ne le devolutions of vehicle registrations di koloi ha di registerwa batho ba dira di number plates di license disc dio tseo di dirwe ke local municipality wa rona wa Mahikeng tse ding they include le di operating licenses tsa go distributor bo metlakase go na le water authorities remember masipala o ka mo go re o fitlhetseng ka teng ha o ka mfa tshone ke tla letse fela temo ha o khone go ira extra revenue on the side so it means gore masipala o rely only on a equitable share so now ha re na le di operating licenses tse di tshwanela tsa bo metlakase gore ke sa motlakase ya ka masipala including like just like any other municipalities ke temo re tla kgona go dira revenue teng re force le batho ba rona gape go nna le di potholes tse di tletseng kwano di street lights tsa rona di bereke only if re ka kry di license tse re tlhokang tse le goreng they are in the process we are about to get there fokela tlhokong ke tenetse pele ke ne ke se ke tle mo goreng leano la go ke eng fela go siame ke ne ke botsa gore se se dirilweng se o akanyang gore se na dirwa sentle ke eng fela go siame a re tlhaloganye mo palo ya baagi ba leng gore ba fitlhela metsi mo Mahikeng ke itse gore ke maikarabelo gape a district municipality fela fa o le mayor fa o re baagi ba Mahikeng ba fitlhela metsi a phepa ebile ba khona go fitlhela metsi botlhe ke di percent tse kae currently ha ke tswara gore ke di percentages tse kae like se tso tlhalositse gore the water authority wela go district municipality so definitely ha ke na di states tse di tshwanang le tseo ke se le gore gape ra se tlhoka kwa mo masipaleng wa rona wa Mahikeng gore re ne le that water authority le gore e tla nna gore ha re provide metsi le water authority e tla bile mo masipaleng o le gore o bereka le batho on a daily day-to-day functions engwe ke a botlhoka tiro o buile ka gore ya metsi ga ba tlo tsena thata mo go yone ke tla fa ba nna le sa ba bangwe engwe ke a botlhoka tiro ke batho ba ba kae go ka wena ba ba sa diri mo Mahikeng dipalopalo tseo ha rena tsone currently as ka mo go setseng go tlhaloganya ka teng tse gona le ba ba rona ba labalang batho kwano ba selo ba populations so a re bue ka 2011 ke ba ba kae ba leng gore ga ba dire ga ja challenges tse re nang le tsone kwa ntse re dulang tse ke le ra di identify as the governing party ke re bisa re ke di triple challenges tsa poverty inequality le on joblessness so tse go ra gore ka mo khontse re shebile ka teng more than 50% more especially ya bacha
Remember, we should be mindful of 60%, more than 60% of population in our country, including the district ya rona ka modiri mo le Mafikeng ke batjha. So it means more than that 60% e tlhoka botiro. So ke yone challenge le gore e go godimo thata le gore re message ya ro ya ka masepala rona Mahikeng gore re leke go thusa le yone puso ya rona ya province le ya bogareng gore re khone go tlhola batho ba rona ditiro. Ke tlotla mo goreng o tlile go tlhola ditiro yang ke ipotsa gore go tla yang o sa itse palo tsa nnete gore ke bokae fa ile gore ga o itse tsone o bua ka more than 50% wa go itse jang go tlhola ditiro fa sa itse gore ke batho ba ba ka ba sa dire tla re fe gape re mo lesankwe o motho o dirang thata le batho go ka wena ke bone malobano le go bodibe gareng ga tse dingwe o tsamaya o lebella ka mo go batho ba sa direng ka teng le huma le ntse jang botlhoka tiro bontse ya mo Mahikeng le huma le go godimo thata ke sone se leng gore ebile maloba ke mo leboge meyara la ne ka ska ka bua ka yone ke introduce a system ya di soup kitchens mo leng gore ke bona go le botoka gore ka gore batho ba badiri re le khatla rona o bidiwa botho mo bathong re lenano la bi rona le bidiwa seriti sa rona ke se re dira jalo ka gonne re lemogile gore batho ba latlhegetswe ke seriti sa bone ka ntlha ya gore motho o kgona go ya bookelong a sa ja a tshwere ke tlala ebile motho o kgona go wa ka ntlha ya tlala jaanong re bone gore tharabollo e nne di soup kitchens tse ne gore meyara ebile wa di supporta ebile maloba fela ke ha tse one ka jalo go ka wena di soup kitchen di enough no ga di enough ke gone re simololang gore le gone go simololang re mo lesankwe ke initiative ya rona go gopola gore ga ke mo pusong ga ke na letseno se ke se dirang ke se dira ka mokgatlho wa rona o senang letseno ene o gopole gore batho ba tshwanang le nna ba ka thato mo lesankwe ga re mui nokeng gotlhelele ke puso ka ntlha ya gore go nna e kare ha ba go thusa and then ba go bapatsa in a way ke tlhaloganya a re puso le simolotse lenane le go tsa initiative bong ka yone ka ntla gore puso ga e dire go lekane a ba re puso masepala wa Mahikeng o palwa ke go tlhola baagi ditiri no ya palelwa go tleletse ka gonne batho ga ba bereke ka se sebaka ke batla go tlhalosetsa so se le sengwe gore batho ba mo lapeng ba sa bereke mo masepaleng fela wa ga re Tshepiso Mphelo locality is very important go botlhoka go hira batho ba mo gae ene ka ha re batho ba re bitsa gore re tribalist ya ke tsibua e ke tribalism ka Setswana that is why re Tabombeki ya kilare ha gona xenophobia ka Setswana ha o tsena go maspalang o ya go planning o fitla e le gore le fapha la planning lo ka mwe ke Remasia o tlhaga go Limpopo mme ha o dula hatse o na le kopano mo ofising ya ga Remasia o na le kopano le Remasia le Tendai le Rivuyo le boma botlhe ba tswa ko Limpopo ke sone se o bonang batho ba rona ba sena ditiro e tshwana fela le ditendera le ma security companies ha o ya go bo Pick n Pay gona nong ha o tsena hela ha batho ba ha ba buisetswana ha gona o pe o buang Setswana mo selo mo mabenkeleng a harologanye ya nong keletso ya ka ke gore re Tshepiso Mphelo a lemoge dilo tse dintseng jalo ka gore nna ke dumela mo go ene thata wa ke tla mo go yo tla re fe Raspablo pele re ta mo Raspablo le gale tla mo gele re William ke wa dikgwebo goreng fa le gore go bule ka gore botlhoka tiro bo bokana le palwa ke go ka tlhola ditiro lena le ba dikgwebo a ke re nna le ba ke na le lone ba re nang le bone forum e yotlhe e leng teng mo provinceng re tlile as the individual be re ikopanya ma gona le di cooperative tse leng gore yone ka bo yone le one e kgona gore e ka tsa batho ba le 30 o ba ruta go ira ditene ba tsa ditene tse ba di rekisetsa masepala tla go botse ba re engwe ya go putlama ga Mahikeng ke ka ntlha ya lona ba re le karolo ya batho ba ileng gore na le tshusumetso ya gore dikago tse di leng teng mo Mahikeng di ske di a tlhokomelo ya re moraga go tlogela fela yalo e be le ditsa le direka moraga mo le di hiretsa puso gore maloko a lona dira se nna ke ga kgwebo potlano mongwe go tlase o ileng gore le batho botle ba ke na le bone ba bangwe ba ka tswa ba ntse yalo e le ba se ba se dirang batho ba ba teng mo karolong ya Mahikeng Business Forum a ba teng gore ba se ka lebaka la gore ba fila gore ba siame ba na le botshelo na re na botshelo re tsantse re khona go lela di go ipona re ke na le 30,000 ke tsena ko masepala ke ile go kopa gore ke kopa go bid for 30,000 Raspablo
go tla jang gore maemo a ntse a etegele yana mo Mahikeng botlhoka tiro bo ile kwa godimo ntse re ditse fa Ramolosang kwa bua ka gore ka mokgo baagi ba sokolang ka teng ba tshelela mo lehumeng ga gona sepe se masepala a se dirang go le kalo ke ka mo bonang ba simolotse bo di soup kitchen go tsa kitchen ya go thusa batho ka disopo talente ntsi mo Mahikeng ibile tota ga re simolla sentle Mahikeng economy ya teng ga e tshetlega thata ka agriculture ga e tshetlegile thata ka bojanala that's why motho wa teng le diversity, culture and heritage. Now these are the aspects that tse leng gore re tshwanela go lebella mo go tsone gore di ka re direla jang ditiro ko local economic development. Jaanong ga re lebella aspect ya heritage mo Mahikeng jaaka majorona setsa ka ile gore history ya rona e simolotse kwa sale tota sale simola before the siege of Mahikeng. Jaanong go tloga khale Mahikeng a ikaegile ka tourism jaaka e lone e dirang tiro. Ke batla go tsamaya se se kantsi o buile ka tourism kgotsa ntlha ya bojanala o buile ka ntlha ya agriculture kgotsa temothuo fa ile gore seo ke pila gare ya economy ya rona gore se sa dirisiwe gore masepala pala ke go ka netefatsa fa ile go dio tse di kgona go tlholla baagi ditiro go le gantsi ga o tsama utlwa ile gore motho o leng gore tshela mo community jaaka ke le community worker the community will complain about barking the bureaucracy and red tapes tse leng gore di dirola jalo gore o wa le koko le lefeng jaanong go simola go sena di initiatives tse di good tse leng gore di siame tse leng gore di ka tsweletsa toropo ya rona ya ka create di tirelo di simola ile gore jaanong di tswela go ntla ka gore gongwe di tla ka motho e leng gore ga a maleba kgotsa kgante di tla be di tsewa jalo be di simola di a go implementiwa ka tsela e sa siame be sa ne sustainable a re fe meyara gore baagi ba tsantse ba dumela mo go wena fa ile gore batho ba tlileng pele ga gago ba paletswe se se botlhokwa tate Mothibedi ke gore batho ba se ka dumela mo go nna ba dumele mo visioning e le gore re tla ka yone ga o re le tla ka yone bua ka ma ke bua ka the governing party so seo e le gore en thometse kwano go tla go berekela batho ba rona governing party ke batho ke ka mo ke botsang wena governing party ke batho ke ka mo ke botsang wena yes se se botlhokwa ke re dumele mo vision e re tlang ka yone kwano ha o tlhaloganya even I think o setse o phetse mo Mahikeng for quite some time o tla tlhaloganya gore government ke yone the highest employer kwano mo re leng teng so ene seo ha se botlhokwa gore puso e tlo go emailwa le yone in terms of e ka hira batho ke batla go tla mo go ye meyara wa ntsia fa ore ke ya go teng go ke tla pele ke wa ntsia fa ore e se mo go wena ba tsentse ba dumele mo pusong puso it has failed batho ga re bua ka 1994 batho ga ba dire fa nna le wena yana ka ntla gore puso o buang ka yone ga e dire sentle o buile ka gore dilo ga di a tsamaisiwa sentle ke ka mo ke botsang gore wena fa o tlotla ka leano gore baagi ba tsentse ba dumele mo go wena ka ntla gore ga se botlhe ba dumela mo pusong re tsene kwano ka vision e ntšha I think I must explain this as well re na le dikgwedi di le tlhano mo officing as the 5th administration ya local government so se re se buang ke gore plan e ntšha e re tlileng ka one ke batlang go e beya mo tafoleng ha o ka mpha fela tšhono yana gore ke kgone go fitla mo ke batlang go fitla teng ke tshepa gore o setse o le awe gore ntse re bua le di-private sectors gore le bone batla go complementa go create employment opportunities for batho ba rona kwano re dependa a lot le mo bathong ba kgwebo le bone re tlo go buisana le bone kwano di-plan tsa rona ha o ka mpha tšhono pele o se ke itatlhela pele ke batla go utlwelela tswela ke tshaba gore o nna o itatlhela sentsane ke araba fa wa raba botelele ke sa kgone o fitlhelela gore wa reng ke tlo go tsena gano fela go sia ke kopa gore ne patient fela for today a ke re ha re tlile go re tlo go bontshana gape le gore le baagi ba rona ba kgone go nna confident ka puso ya rona so ke tshepa gore o no lemogile gore re just recently go ile ga bula molo montšha le wa morena molo ke temo ke tsena mo temo just last night go ne go na le the grand opening ya Kia Motors ke temo the role of the private sector ha etla go create la batho ba rona ditiro sentse re go na le tsidintsi tse sentse di tla re na le di council resolutions as well re Mothibedi tse re reng the branch of UNISA e tlo go aga kwano mo Mahikeng setse re donate tse UNISA lefatshe kwano there's a council resolution to that effect Eskom call center le one e tlo go tla kwano mo Mahikeng remember most of the provinces ha re phone re dula ntse re referelwa ko selong ko Bloemfontein not only in the Northwest province but le bone re ba ofaretse lefatshe kwano ba ba include other departments national department of public works kwano le bone ke ba le gore mo dipuisanong le bone gore ba tlo go create employment opportunities for our people the fatshe setse le teng le available for the development tseo seo se ra gore it's part of the vision e tlang kwano go tla go fokotsa botlhoka tiro bo ile gore botletse kwano mo Mahikeng so utlwisa botlhoko go bona batho ba rena ba tlhoka ditiro now you know what it says le university ya rona ile gore re bapile le yona Northwest University the medical school e tlo go bulwa kwano mo Northwest University mo Mahikeng campus it says there's going to be a lot a need
for accommodation mo Mahikeng. Ke tshepa la itse hore even after re ile ra shelwa ke hotel ya rona ya Mabotho Palms re hloka accommodation e tona thata kwa mo Mahikeng. So since re kopa le go attracta ba di investor tsa di property developers hore ba tle kwa mo Mahikeng ba tla go create le batho ba rona ditsela. Ke go file sono 1 minute 30 seconds fela go araba le nosi re na le ba bang ke ka mo ke batlang go ba fa tsone ke tshepa ke nagana gore le re file 2 hours. No ke go file sono gore arabe potso ka potso ke batla tlhaloganya gore so se bua ga se lantla se buiwa beti di akanyo se buile mo nakong eftileng o se buile so se fiti ke ka mo ke botsang gore re tswantse ra dumela different same script different cast ke ka mo ke botsang gore so ha ke utlwe so lantla ha se lantla ke utlwa so se o ka tso sa se utlwe lantla but now se ke se buang in the last council resolution ke se kwetso mo fatshe re mo letsa ke sa boka utlwa di tshepiso tse di dirwang ga ja di dintsi thata council resolution e teng yona tota fela di ntapisitse ka gore keletso yaka ke gore wa itse keng ke re botse remphetlo ka se sebaka gore ke se e leng gore ba go tla ka sone se le sesha se buiwa ke ene e se builweng ka jalo ga o se pese sesha ke poeletso no ke poeletso fela ke nnete Ras Pablo a so se ga se poeletso sa se bua tota mo nakong e fetileng le di state of the province address dintse di boeletsa so se le sengwe mme go sena sepe se se kalo se se diragalang re William a so se ga se poeletso se me ra se bua Mayor a ka ba tlhalosa re ke setse ke na le number 1 number 2 go bontsha go ke a kopele mare tsone tse dingwe tsone ke tse khaleng di ha tsene motho a ntla le di premier tse khaleng di tsena mare go seo sengwe sone a ka la ka gona no nga bua re ke ya ke letse ke na le ke ya mabane ke ka mo ke botsang gore re tshwantse la dumela mo go wena se mo pusong ka ntla so se buang a se lantla re se utlwile go siame tla tsena mo go re ke tsene mo go yone because tshwantse re fixe dio tsene gore re fa ka na mo yeah ntate Mpolokeng ke a re ka berna le number 1 number 2 re di tlhalosa gore ke itse now ke bua ka di council resolution remember o ka se develop sepe o sena council resolution so I can make a promise gore di council resolution se tsa re di passitse tsa gore tlo go invite this organization this SO East government di tlo go aga ka kwana maybe in the past they might not have been there but no yana di teng and ntse re buisana le batho ba le gore ntse re bua le bone ba ba Eskom mo bu Unis just yesterday tse ding ke lo tse le gore ne re tsatsola gore ba ka re dintsheditse montle and ba di require sort of an accommodation e ka accommodate di employees tse di tshwantseng di tle kontsa tsa Unis so that one ke ditse le gore ha re tlhoke gore re ne re di bue batho re batla go dira dio practically gantsi ha re batho ba council resolution ke tse di dilwe le manokong FT ke poeletso ke ka mo ke botsanya tseo ha dio if they didn't deal thing if wa ditse gongwe ke wena o ditseng somewhere but in terms of the recording system municipality ke ditse le gore di recent tseo maybe batho ba ka tso bana le di plans but rona re di dira practically currently ke ditse le gore re tsamaya ka tsone tseo 0898602233 re buisana jalo le bemba ba farologaneng tshepiso mphetlo ke meya wa masepala wa Mahikeng jaaka ga perna le mokgaratla ditshwanelo tsa botho ke thato molosang kwerna gape le ba kgwebo mo Mahikeng ke ba business forum ke ntate William go akaletsa jalo le moitsanape ke go tsa motlhatlheledi wa dithuto ke Ras Pablo re tsa fela megala ga gore feta ka sengwe tla re moraga fo re go amogele re leletse mo 0898602233 maikutlo le ditshwaelo tse di tlhagisiwang fa ga se tsa SABC kana Motsweding FM ditshwaelo le maikutlo a tlhagisiwang ke moreetsi ke a moreetsi ka nosi mme SABC kana Motsweding FM re ka se rwale maikarabelo ka maikutlo a tlhagisiwang ke moreetsi mo Motsweding FM konka bokamoso re goroga fela mo metsotsong ele ke metsotso le mebedi fela go tswa mo ureng ya borataro mme ya re ke batla pele re tsa baretsi fa re tlhaloganye sengwe fa o ka pallwa ke so se buang ke bua ka gore so se buang ke tshepiso fela o e dirang ke leng ya dira mo nakong eftileng batho ba rena le bone fa ba re dio tseo ga se lantla ba dutlwa ke ka mo ke botsang gore go tla yang wena o le no siela bathong ba le bane ba ba leng fa wena bo khona go innaela gore wena dio tseo di dintšha go tsotlwang ka tsone mme mengwe le mongwe a khona utlwa gore ke poeletso fa le gore dio tseo di buang tseo ga di diragale are you ready to resign dio tse ke di buang tse but di ka tswa di builwe ke batho ba bantsi but se se botlhokwa ke council resolution e le gore ya kwalwa in black and white gore ke re ke tlo go dira so se e seng fela ka molomo but it should be something se le gore se kwala mo fatshe gore mo re na le intention ya go aga se re na le intention ya go aga se tseo ke tse mo ke tla fellang teng ke a itse re dula ntse re dira di promises ke ka mo go ke reng the fifth administration ya masepala ha re batla go dira fela di promises re batla go dira batho ba bone go na le development tse di bonagalang ja go ba we tshware fo tla ra mogela upa kwa Tleckdorp dumela upa le ka tsome re tlhotseng khonne ke Lucas o ka a ke tsore o botsa mampotso re na le meya ka kwano le ba ba farologaneng o ka botsa potso this one ke director land to mayor
le mo le go le se go wa rona mo phato mo le sanko o ka botsa raitso di ke la ke le buile tu omlo gore me yara sa ga re ke puo hela go na re ditiro because Mahikeng e leswe ibile le plena ga buang ka yone ke bona e le puo hela o go reditse ke ka mo ke reng ke go fa tshona gore motse dipotso okay me yara maemo a stadium sa Mahikeng ne ke mo tshwara ne ke eng ka stadium sa Mahikeng se le gore den no yana le airport Mahikeng no yana mo le gore den ga gona sepela se o se dirang ne ke mo tshwara ne ke eng ka seo okay ra le bogang khonne re tsa mo radio me ya no ra le stadium sa Mahikeng ka mo go se ke tlhalose ka teng ke ne ke tshepa gore every time a re ira dilo re tlhagisa mo social media page ya selo ya rona Facebook ya Masipala just recently we're going to be officially opening the tennis court state of the art le gore e teng kwa mo Masipaleng mo stadium se re sa rona kwa now ha ne ke simolla gape ke buile ka ownership of the stadiums and ke bona gape le di pictures di circulate mo social media ke bona ba confuse stadium se le sa rona se se ka go odi stadium le se sa rona sa mmabatho totala ka nnete ha o ka itsenela fela o fitla o bona gore mara condition ntse re bona mo difotong a se re bona mo Mahikeng but se o re sentse na re samagane le namane tona ya tiro ya gore this stadium also should be transferred to the municipality as well wa rona Mahikeng but then one I can assure you gore la o ka ya ka kwa including le ene ntate hantsa bua kwa mo mogaleng improve gona le di improvement tse le gore they are very impressive tse ke re tsela gore just in the near future tla be re bula those tennis courts tse le tsa mo stadium officially stadium se rona sone se eme sentle ke batla re tsa baretsi ba bang ke metlhano fela metsotso go tswa mo ureng ya borataro 0898602233 re tla bua ka ntlheo ke botsa fa le gore ona le matlhagatlhaga go bua ka se fa le beletse gore o bua ka gore tla khona Mahikeng na le metse ka nna le kgolo le bobedi 102 ke botsa gore ke tse kae tse leng gore o khona go isa ditirelo go bone ke tse kae mo gore ga o khone re tla bua ka o ka ntla le mo officing ya gago fela ha re bua ka Masipala la bofelo le bona Burundi jo bo phepa kele currently in the past 2 financial years from the disclaimer re na le di 2 qualified audit opinions since na re eme but I do not think gore re tlo go tswella fela a go siame gore Masipala o kry qualified opinion a go siama ke ka mo ke botsang gore la bofelo o no bona Burundi bo phepa kele since se re se emeng gore in the near future just this current financial year unqualified audit opinion yone go tla mo Mahikeng o khona yang go fa baagi ditirelo le gore le mo Masipaleng la pallo ya le go tsamaisa matlola lona seo ha se go sa tsamaisa matlole sentle ke gore bookkeeping ya rona re tsamaisa ka tsele jang ke dio tsele gore at times la be re kry dio tse di tshwana le tsa bo di qualified audit opinions seng gore e ka tswa ile ka tshenyo ya ditšhelete e meela le ka mogore beang di bookkeeping tsa rona ka teng a re tsemoretso mo ke 0898602233 a re tsemegala gape Motsweding hello ra ga re go mo kgetsa raitso re teng umlu ne ke botsa go tse pedi go la bora a me ya rana re ga ba tsena mo dikantoro a ba captain wa gore ba tle go raketsa re le petšha go tswa go bedi ke nang le gone ke nkare bo mmeyara ba berekela hela hela ba sa katelle setšhaba se ba tsela mo so ke lo ke umlu ra le bogameya ga ke bone seng khone fa ka a go tlhaloganye pele me ya potso ya rabe fela ka boripana mogala no sa tlhapa sentla ke tse gongwe a no motho le khone go ona botsa gore tharabollo ke mo se se diragalang ga jana tharabollo ke gore di plan di teng di tsotlhe tse le gore ntse di senyega mo Mahikeng ke assurance ke dulang ke bolela ba gaetso kwana gore tota a gona se le gore seo e ka be se nnete se gore go appointiwa batho ba le gore ra train go ruta go bua maka sa moe ha se re sletseng kwano seo what we were sent to do by the governing party ke gore re tlo go direla batho ba rona ditirelo re tlo go serve batho ba rona and as much as ka mo gore bonang ka teng Mahikeng a khatlisi ke so se re dulang re se bua seo ra bona go tswela le ka go tla gore khatlisi ke mang ke maikarabelo mang wa go tsa maikarabelo since ke buile earlier gore maikarabelo ao ke a rona I'm owning up to whatever se le gona diragala kwana because I took an oath of office gore maikarabelo otle a Mahikeng local municipality a tla wela mo magetleng a rona ka mogore dumalane ka 0898602233 harna le melaetsa gatiso e leng gona re ka feta ka yone Motsweding re tla tsa ba bang 0898602233 mo ntlhenyo fa re ditse tla re go Ras Pablo
maemo ga jana mo Mafikeng me ya ke o fetsa go dumela gore ga a khatlisi fa sa khatlisi tharabollo ke normally ka se Africa gona le symbol ba re ke sankofa re lebella go morago re tle re itse gore re fokae ibile re akae jaanong jaaka ke ne se ke ile ke re moano wa masepala meraro ga ise gore ke e tleng ga jana ke e leng khale Mahikeng e kaegile ka yone diversity, culture and heritage. Jaanong go botlhokwa gore masepala wa rona jaaka majorna sa kaile go botlhokwa gore ba boele ko morago ba bone gore office ene le teng pele ga go ka te Mahikeng e maswe yone ene e khonne jang jaanong go botlhokwa jalo gore ba boele ko morago and then review a wa re ba ithuta go boputatswana mo office ene le teng a ile gore ke yone ya boputatswana ene le gore ne dire gore Mahikeng ene skono let it be re ska run proud just because of a political affiliation because it's our people's lives that is at stake right now ra le boga artse moretsi ke yo Motsweding le ka ntati re tlotse ra itse o ka feta ke batla feta fela ka sengwe ile gale o ka botsa potso ra itse ke batla go botsa mayor ha bua gore gona le council resolution. There's been council resolutions taken before and they were never implemented. It doesn't mean for highly in black and white is something that can turn into reality. So mayor asara only the difference mo go ene ke gore gona le council resolution. No, it doesn't mean for it will be implemented at the end of the day. I mean, at the national government, the resolutions, but they've never been implemented. SABC News itlhabe botlhale gore setsi tseleletsele la ke nna boiketlo tsholo mahura mo motseng wa Taung o bidiwa mogopela mme nna ke itshireletsa ka go dula ke rwele mask wa me ke sanitizer ke rotloetsa le ba lelapa laka go sanitizer le gore ha ba tswa ka jarta mme ba rwale di mask tsa bone ka dinako jotlhe #CoverUp Molaetsa go tswa Rand Water dilo tse di dirwang ke batho mo ditirelong tsa Rand Water tse re di bitsang go feretla ke tsona tsa ntlha mo go Strategic Risks Register ya rona. Tirelo ya Rand Water ke lefatshe leo matlotlo a rona jaaka mafaratlhatlha a dipeipi a leng mo go lona. Re dirisa mafaratlhatlha ano a dipeipi go isetsa bareki ba rona metsi a quality e kwa godimo mo diprovinseng tse nne. Re lemogile gore go na le baagi le dikgwebo tse di feretlhang ditirelo tsa rona. Fa mafaratlhatlha a peipi a ka phatloga morago ga go feretlhwa ke batho go tlile go nna le ditlamorago tse di busula. Tswetswe itemogele dipakane tsa Rand Water mo lefelong la lona. Dipakane tsa Rand Water di matlhakore a mane mme di dirilwe ka konkreite e tiileng. Di pentulwe ka botala jwa legodimo kgotsa bosweu. Di supa fa go leng mafaratlhatlha a dipeipi tsa rona le kotsi e leng ka fa tlase ga lefatshe. Rand Water re tla ka mekgwa e mengwe. A mo direla puso joina medical aid scheme e tlhaloganyang ditlhoko tsa lapa la gago botoka ka subsidy ya go fitla go 100% go maloko a qualifyelang Tanzanite 1 option le tshiamelo tse di humileng tsa Emerald Valley option ka tuelelo e kota senyana ka GEMS o bona tshiamelo tse di humileng tsa tlhokomelo ya itekanelo phetisetso go specialist le go tsena mo maokelong a madirelo a kwa setlhoeng mo mafaratlhatlheng a maokelo a GEMS SMS sa join go 33165 kgotsa etela gems.gov.za o ribolole manontlhotlho a GEMS gompieno go melawana le dipelo o reditse tseleletse thulaganyo ya dikgang tse seng magana ka pudu ya ga tshegofatso mo thibedi fela mo Motsweding FM konka bokamoso tshobokanyo ya tshedimosetso le dikgang tsa letsatsi tseleletsele Somele bobedi fela metsotso go tswa mo ureng ya borataro o reditse Motsweding konka bokamoso re mo thulaganyong e kgethegileng re tle go lebella semo ka kakaretso hela mo motse mo State Mahikeng me re na le baeng ba ba farologane go akaretsa meya wa masepala wa Mahikeng ke Tshepiso Mphetlo pele ra go ba gwebeng go na le moretsi o nang a botsa ka ntlha ya se se buileng wa re pharologano ke gore se ga jana ke di council resolution ke buile ka re le mo nakong e fetileng dio tsene di dirwa ditshepiso tse di dirwa e ne le di council resolution ditshepiso di ka tswa di le teng remember ha re bua ka di council resolutions ke dio tse di recordwa mo fatshe so now ha ne re bua gore re tlo donatela bo mafapha tshwanela bo UNISA bo public works le Eskom
now re bua ka di-resolutions tse re di kwetswe mo fatshe di badilwe le ha re ba invite batho ba mafapha a tshwana le ao re tlo ba invite re lefatshe ke le gore le donate leo re kopa gore le tlo go aga kwano le tlhole batho ba rona ditiro maybe in the past the promises di ka tswa di diriwa but now the promises tshwanetse di diriwe go na le council resolution tse di supportang potso ya moreetsi ne le gore implementation di a go diragadiwa jang fa le gore le mo nakong e fetileng go na le tse e leng gore di ne di dirilwe e le council resolution mme di a se ke di a diragadiwa in the past nka tswa ke se itse gore go tlileng go sa diriwa dilo tseo se ke se tsayang ka mokgontse di bua ka teng gore maikarabelo otlhe a le gore ra tshotse ke gore re dire gore dilo tsa rona di nne practical just recently ha ne ke tla ka kwa mo studio tse tsa rona tsa SABC ne re tswa ka go IDP ka kwa ke encourage le our community members ke re are at least the suggestions e le gore di tla di nna practical for batho ba rona re ska nna re lela about what happened in the past re shebele ko pele obviously re ka se ra itlhokomolosetse di diragetseng in the past tse tshwanetse re di shebe re ithute mo go tsone re bue ka plan ya rona gore ke eng se re batlang go ya go pele ka sone go tla go improve condition tsa rona tsa mo Mahikeng a o dumela sa se buang re molasanko o na le matlhagatlhaga le kae how confident are you ka sa se bua hanka go rayana tshepiso mphetlo ke ketapele e ke dumela mo go yone thata mme o mo le kokong le le wrong it's a young man with great minds is o botlhale thata o ka se nna go ka nna mokgatlho le mo go one position a le mo go yone gasel o laolwa ka dithudi o laolwa ka dithudi la hana le dikgatlhego tota tsa go tsholetsa serodumo sa Mahikeng mme historically go bontsha gore mokgatlho wa African National Congress ga gona ope re ka se batho ba botlhe ke a itse gore mokgatlho wa ANC ra itse gore no tlhoile naga ya botho ke batla straight forward go wena are you saying he's going to fail ke so se bua ene a ka se faili ha a ka bo a dira ha go be ile independent candidate okay ga diri o dira mo mokgatlong ke kopa gore mmele mo matlhong a ware sa se buang ga so diragala is going to fail le no yes a ke be se ka se diragale as long as a santsa le mo ANC ka jolo dira ditshepiso fela ke tshepiso fela but ke culture ANC go ntse yalo Ras Pablo a me ya bua ja ka motho ona le leano le tla diragela omluk khongo ya le kwa ja ka re setse re kaile re thato mo losango o buile mo nakong mona kgante jana fa le gore bongwe ba mangwe tota mathata a rona botlhoka tiro ka kwane ke gore re na le lack of service delivery le the state ke ka gore go na le batho ba ileng gore ga ba se ba mo Mahikeng ke ka mo jaanong dikgatlhego tsa bone ga di mo Mahikeng ke batla re tota e be no a ke re ano ke batla go ya toloso re tle kgone go tsena sentle jaanong batho ba ga etla go nna la botlhano ba tsena mo dikolong ba tle ba ya bo Gauteng jaanong ga re kgangwe ya le kwa re bua jala re majority ke gona tsenang ga jana nna ka esi tota jaaka re tato ke kamanya le magoko ga re thato mo losongo gore tota lekoko le le busang ga jana 28 years later ga tota le Ras Pablo ga re ka leka ke batla go tsena ga ke batla go fa ka utlwelene o eme ka ditsetse go batla go araba fa ka ikhutsa fela a sa se buang jaaka meyara o na le tumelo gore sa go diragadiwa confidence meyara buang ka yona ga jana ba gaetso nna ne ke re re mo feng tshono ke kopa gore o re karabo e bonolo go tsanya a ona le tsholofelo ona le tshepo mo gwe ya ka re setsa re fila ka confidence ya ke na le tshepo mo gona go tla deliver as the son of Mahikeng ra le boga business forum na ke dumalana le gore se vision e re mpetlanang le yone ha ka isala morago es ele mosha ebile a itse e le ngwana mo Mahikeng before di meya tse dingwe tse ntse di le teng ba tlile ka boagedi is a son of Mahikeng ka jalo wa dumela mo sa se bua is a son of Mahikeng and then ke tsa gore ya rabile re tlo boela mo go wena re fa tse ding ba retsi ke ba ba se ba gorogile tla re tse molaetsa ga diso ke o se gorogile re utlwe gore ba re madume Motsweding FM ke na le potso e maleba le meyara fo ka bokhusanyane fela ne ke botsa gore meyara maikemisetso a gago ka stadium sa Mahikeng ka letlamoreng la Mahikeng ka airporto ya Mahikeng ke eng a mo kae o ikemiseditse no yana re batla go bereka ka time frame do tseo
di tlo go siamela leng gape di boele mo seemong sa teng. Na potso e ke botsang ke gore why ba sa tse malebela go tswa mo pusong ya bophutatswana the way ne bereka ka teng gore ba kgone go akopele because puso ya bophutatswana nna the way ne ke bona ka teng dilo di kgona go berekega na ba gravel ditsela every time mo metseng le mo makeišeneng. Why ba sa dire the way bophutatswana ne dira ka teng ba tlogele pride fela ba dire the way ne dira ka teng. Ra leboga a re simole ka ye gone le bo di GG ba kgona go tla ba go gola ditsela gona leng potso e ke a moretsi gore le sa dire jaaka mona go giftile ha ke tsore a nka feta ka moretsi wa pele go siame tla ka hane ke simolotse ne ke bua ka social sa transition ke ne ke kopa gore re di tshwaretse ding re ile tla go tsena fela ga go gore moretsi o fona bua ka di time frame ke kopa gore ke go 5 minute wa rabe potso gone go go yeng a minute e ka re nyane thata nya ke rana gore na le batho ba bang fa ga o ka ikhuta re dumalana le bone sentle gore ha re jagane a ke re ba golo okay no now sana se bua sele ke fetsa gore se tlhalosa kwa more especially le ntho ya airport ena le an international license. Just recently ke buile le ntho le premier because ha e mo tlase ga rona as the local municipality gore re tlo go tsosolosa yang ka kwa ka re rona ha re le ka kwano tlole ntse re bua re local government ke one puso ya ntlha e kopanang le batho tseo ke buile tsone go na le tharabolo le gore ke tlo go dira ka kone go busetsa le operating license ya rona ya international airport e bole mo Mahikeng gore airport e le tlo go dula e tlo go operate gape se se sa bobedi just last week ne rena le ba bang ba lefapha la tourism ko national department ya tourism setse ba kopane le bogosi gore ba tlo go improve letlamoreng ka tsele jang including le Manyane Game Reserve as well le se sa stadium se ke se tlhalositse le sone ke tshepa gore ba re ba le interested tona mo go sone thata le sone sentse re setse morago fela ya until se tlo go achieve ta ke tlhaloganya wa re leader la sosolo sa go tsala se thuba jaaka supra maupelo na bua la ga se ha ise re bua ka go thuba ke botsa gore go dirwang ke bontsha losetsa mo stadium ke improvement e le reng setse le teng ke tshepa gore ke tlo go kopa opportunity gongwe ya ha o setse o na le nako ke go tshwara ka letsogo ke go bontsha ka go ka tsa di video le di picture o bone seemo sa stadium se le ka mogwa se leng ka teng okay ya bophutatswana ke tsa gore wa rabegile ya bophutatswana ya bobedi o ne a bua ka di regraveling of roads ntse go na le di-flats ka kwa ka mokgwa ntse re itse ka teng ko metseng e la rona bo Kalpane, Brooksby, bo Lombardslaagte ditsela ka kwa ha di kgatlhise le seng tse ding gore la gore wa gravel e tsoga pele mo texting ya mbu gore gravel mo tseleng e ntseng jang se da tswa go le botlhoko gore mo di IDPs tse le gore ntse re di tsene currently tse ding di tlo go starta bigger ya mo go yone gore re tle ka di better mechanisms tsa gore re ka improve yang ditsela tseo tse di kgona gore di regraveliwe tse di tlhokelang gore re ka ala di paving bricks mo tsone re ale di paving bricks gore re leke gore le rona re ne proper movement ko metseng ya rona the only focus ya rona is ka nna fela in the CBD le batho ba rona go ba phelang teng ko metseng go re tswang ko teng le rona at least matshelo a rona a nne botokanyana bua ka di CBD o ka go bo unit 3 kwa go bo unit 5 kwa go kae ke di pothole hela tse dintsi mo tseleng re tla boela go go yona re fete pele ka ba gwebe re tsa baretsi ba bang mia ke nna re filwe komane a re kopane la matlhatso ono le sontaga magareng ga ura ya 12 le ya 1 re filwe komane itlhabe botlhale la matlhatso le sontaga mongwe le mongwe mo Motsweding FM ono ke modumo wa megare fa inyeletswa ono ke modumo wa ntlo e phepa e senang megare ke modumo wa Jays the strong one bolaya 99.9% ya megare ka Jays fluid le Jays home guard thick bleach fa isale entse ikangwa mo dingwageng di le dintsi go phepafatsa ka fa teng le ka fa ntle ga ntlo ya gago go akarediwa di-kitchen di-bathroom di-drain dibini le tse dingwe tse dintsi e kanele original Jays fluid kgotsa home guard thick bleach nte Jays e mekamekane le megare gore wena o kgone go tlhokomela lapa la gago Jays the strong one Nka banka le banka e ntlhaloganyang banka e bayang ditlhoko tsa me kwa pele banka e ntshikarang fa gare ga kgwedi ka grocery tšhelete ya dipalangwa tuelo ya rente le dilonyana tse nka ithentang ka tsona nka se kgone go nna le diduelo tse di tlhagelelang fela mo sebakabakeng ke sa di solofela fudugela go absa gompieno mo bule transact account ka R490 fela ka kgwedi ipone death benefit ya 5,000 rand ntle le go duela sepe kwa godimo gape o ka swipe karata le go goga tšhelete kwa ditilling mahala re tsela mmogo le wena seo ke Africanicity etela absa.co.za go bona dintlha ka botlalo absa ke moabi wa ditirelo tsa ditšhelete tsa semolao go melawana le dipelo SABC News o reditse tseleletsele thulaganyo ya dikgang tse seng magape tseleletsele
some a mabedi le boraro fela metsotso go tswa mo ureng eno ya barataro o reditse Motsweding kong ka bokamoso ke batla go etolosa mme ya ke go fetshoneo pele le gale o tsena mo ntlheng tla ke tlhaloganye re tla ke go ra Pablo pele o buile ka di CBD go ra o tsama mo Mahikeng ga ba batlegela go lebella ha ba lebella ga pele kwa metseng go ka wena ke unit e feng fela le gore ga ena di potholes o kileng wa tsama tsele ya di unit e leng gore ga ena di potholes ya tsamega a ke batla go arabela Mayor mme ke bone hantse ke botsa wena ja ka rakgwebo nya tota the state of Mahikeng tota di potholes tsa teng tsona they are terrible all over Mahikeng. Okay, concentration a buang ka yona re ga ba batla go lebella hela mo di CBD le mo toropong ba batla go akoma gae go ra gore fo leng teng tshwantse o simolle teng o be go go ke eng se se siameng ka Mahikeng ha bua ka di CBD na gona nong se ke se bona mo Mahikeng license se pese skalo bo 75% nyana ne re sa khone go bo redox re khona go we ne re sa khone go bo brewery re go tshela ka go brewery re khona go we sengonyana license se pese skalo mara sengwe sone ga ke ka rena zo ke nna mo Mahikeng ke mona Mahikeng ha gona khona e peksa tsa memo gone. Alright ra mola sango o zama ka bicycle bontsi ba nako ke tsele fengeleng gore ga taere go ga ithunyi mo ya totela ba ke di tsela tsa Mahikeng ha di khatlhise ibile kolomanyaneng kwa ne re decide ibile go adopta style sa ga Thomas Sankara re itirele nna ke batla go bua maka ke tlhobogile ke tapele ya ANC ke tlhobogile ke inetse no matter go sa ka tsoro o lwa go le kana kang o bua nnete e kana kang the more ibile o bua nnete ke the more nna mo mathate mara mokwadi mongwe nna re wa didimala wa bolawa wa bua wa bolawa bua o bolawe yaanong at least o swe o buile jaanong se ke ratang go se ra di company tse dingwe le tsone tse di dirang kgwebo mo Mahikeng ke kopa thata gore le bone ha o tsena go di garageng la petrol station ke di pothole le bone ba na le maikarabelo jaaka batho ba ba dirang chelete re tla mo go yona ga ba yo fa go ikarabela nda tla ikarabela mo go yo ke ba di kgwebo potlana mme ya go fa tsono yana a clear plan ya go bua ka se ka tsela e buang thato mo lesang go bua ka gore ga ana tshepo mo boetedi dipeleng ba ga jana fa o reditse moagi a le go gae a lla tsatsi le letsatsi gongwe le na tlhagetse ke tshepo mo pusong e wena o eteletse pele ga jana jaaka Mayor o morareng o baakanya kae ka moghontse ke buile ka teng so sa ntlha sene ke se bua ke gore as a responsible leader ha o le moetapele o na le maikarabelo ke go admita diphoso tsa gago kgotsa either tsa di predecessors tsa gago gore o kgone go direla batho sentle sa ntlha o sheba go mora gore diphoso e ka tswa ile go kae gore ke ska ka boeletsa diphoso tseo gore nna go ke yang teng I should pave a better way to deliver service to our people ka mogho ke ntse tsela go ya go dumela gore ba ba tlileng pele ga go ba dirile diphoso ha ke batle go supa ka monona okay so ke character ya ka mogho ke leng ka teng ke a bona fela go dirile diphoso di teng in the past okay mme fela ke batla go supa batho ka menwana so now se buang ke tshepa gore ka moghontse utlwa bo rempolokeng ba bua ka teng ha no bua gore we should not only focus on the CBD re tla focus yang kontle re sa simole mo re leng teng but bonnyane bo teng bo le gore tshwanetse re bo admit le rona di re sileng tsa ditsela tseo ana no gore tse ding tse re le ka go patcha bo di potholes sa dipula dina di a foforega gape a se ka mo go tshwantseng di dirwa ka teng things should be done properly so se sentse re se dira se ke tshepa gore ntate go tlo bua ka bo redox ka gore ditsela ntse di re seliwa ke tshepa gore le wena go nkilo a feta ka go teng ka go ke plan e le gore no ke plan e le gore sentse re eme mo go yone e gore what is the better option is it to patch or to reseal ke se sla nang resistant to the different temperatures either seasonal either go dipula di ana khotsa go nna letsatsi but now se re iponetse gore ke se ska nang resistant to any type of a weather re bona gore resealing e tshwarela sebaka tseo le tsone tshwanetse re admite ha re bona gona le a little bit of progress somewhere re ska re fela go tletse di potholes mo Mahikeng of which yone ke nnete se tshwanetse re admite ke se le nna ke reng ke tsa maikarabelo a sone di potholes di teng mo Mahikeng me re samagane le yone namane tona ya tiro go fetsa di potholes tseo and now gape se botlhokwa ntate Mothibedi ke gore re itse gore maikemisetso a motho o mong lo mong keng ka vision ya tlang ka yone kwano vision e re tlang ka yone kwano gore re leke go improve standard sa rona sa Mahikeng and tshwantsana gape re leboge baagi ba rona ba Mahikeng ka mogodi o ntse di tsamaya ka teng we had a campaign re bitsa re rata Mahikeng
e le ra bitsa di-stakeholders tsotlhe tsa mo Mahikeng including bo Rre Thato le ba bang gore kopa le tlo re thusa after di-sentiment tse ileng di a dirwa ke presidente hana tlile ka kwano a bona Mahikeng state sa teng se tlhabisa ditlhong of which is the capital city of the province ke the seat of government e le gore ha e je se di welang ha re bona lesole le mo go lone le lone ke tshepa gore ha ntse o tsama mo toropong ka kwa wa bona gore toropo e simolola go phepafala le rona as the stakeholders kgotsa di-community members ra leka gore re eme ka moto ka mokgwa re ba kopileng ka teng gore a re tshwarisane mmogo le puso ya rona le masepala ya rona gore phepafatse toropo ya rona. And I can tell you gore before that campaign in rena le yone Mahikeng is a different town than what we had in the few weeks ago. Okay, tsaro khotsofetse go file nako go arabane ha ise ke khotsofala. Okay, tla re maretsi ba banke ba babedi ba go letile Motsweding ke meletsa gatiso re feta ka yone. Madume le koko la dikgang le bareetsi ba Motsweding FM. Nna ke batla go tlhaloganya le go itse gore ka go industrial site re neng re itse go na le madirelo difemete re neng di hira batho ba Mafikeng ka fa go diragetseng ka tsone ka gore no jana ke bona di-scrap yard tota puso ya ANC phutlamisitse pleke ya rona ya Mafikeng ba gaetsho re wetse ko tlase thata bua le pitso mo ribe wa Madiba ga kubua Mahikeng go tle go diragala ditosolosa yang dilo tse di tsa go tshwana di tseo ba gaetsho. Madume fo omlu le baeng ba gago fo ke na le potso e ke lebisang go Majoro Mayor wa rona ke kopa tlogele go raketsa because all along they've been quiet until president atla mo provinceng. That's when a bonang gore transparency is siame and then the planets a ntseng a bua ka tsone tseo a ke ene motho wa ntha go tla ka di planets tseo because toropo ya phutlama gompieko it took them some time go ntse go fela go ntse go senyegela go ya pele a bane ba sa bone mme ya ra o tswa ka ene ke motho ke gona joinang ANC no yana because the governing party a buang ka yone dilo tse di phutlame mo tlase ga yone di plan tse o di ntse di le teng ya leboga mlu le me ya ra gore o bolela baagimaka so se se botlhokwa ke gore rat mite gore diphoso di iragetse seo a se maka se re se buang now ya ntla ya tata ba gore moretsi gore a sa khotsofala a re go moretsi pele tsene ba di bua tsa go industrial site tsela ke batla ke moretsi o botsa gore ke ga ke go rakere gore o bolela baagima ke batla o tsene mo go yone o tla go ya industrial e ke ya ntla ya ntla ke gore o bolela baagimaka ka so se bua ga dumele so se bua okay a ka tswa sa dumele sa se buang gape se botlhokwa se le gore tshwantsena re nne mindful ka sone gore president o fitlhile le mo Mafikeng le hana a bua di-sentiments gore o iponetse dio tseo then sa bobedi re be re checka gore how long have we been in office ke dikgwedi a se re tlole le 6 months but so should not be an excuse gore dutse sebaka se se kae mo selo mo officing ha re tsama that's why campaign ya rona ya rata Mahikeng ntse le teng ka kwano so ke ka mogorile ra bitsa batho ba rona a re phepafatseng se re tshwanetse gape le tsone re nne honest to ourselves gore tota re na le nako e kana re phepafaditse toropo for a period of this time nnete ke temo e leng teng fela mo ke batla yo ya industry a khotsofale ona botsa ka gore ke sa ntlha o tsena mo ke la ntlha o joina ANC ke ka mo utlwang o botsa gore wa dumela gore go ndile le diphoso ke yone potso e utlwa fela re ga o batle go bua gore diphoso tse di dirilwe ke boma ke mo ke botsang gore a wa re di meya tse di fitileng di dirile diphoso ke potso ne ke botsa go ganne go ya raba moretsi wa e boeletsa okay ka mokgwa ke sentsane ke bua ka teng re ke tle ke repeat gape re tsa a full responsibility of what we have done as the governing party ha diphoso tse di diragetse mo tlase ga boetapele ba rona tshwanetse re tsa maikarabelo a tsone tseo now sa bobedi ha re boela go putsong ya ntlha okay o sietse go ya ntlha ke bene ke batla bobedi o dumele moretsi o buditse potso di ritse nako ga go batla o itse gore ke nagana gore ke dumetse ha ke setse ke bule gore re tsa full responsibility no ga re ra wa etsa ga wa itse re botsa gore a wa dumela gore batho ba fitile mo pele go ba dirile diphoso ke bona ba phutlemise Mafikeng seo nka se boele gape go sone ka mokgwa o se batlang ka teng bra Lucas ke batla go araba fela gore re tsa full responsibility of the phoso tsotlhe tse re ka tswa re di dirile okay bona go ya ai utlwatse sentle ka mokgwa gore go ga a kitsa go kgotsofetse nna ka kgotsofala fela siame ya go ya industrial okay gore go sna madirelo a lekaneng bua ka di-scam ya ha re madirelo a sa lekaneng se nne ntate a se bua ke think re pitso ona a bua ka industrial site ya rona Mafikeng gore a bereke ka kgwedi ya December re fetsa go tsena mo officing ke ile ka drivela ka kwa ke go bona di-industrial site go industrial siting e la rona go na le di-factories tse dintsi tse le gore di teng ka kwa di operate now di-factory tse le tsone di wela under the provincial government di wela under Northwest NWDC Development Corporation e leng gore le yone sentse re tlo go buisana le ba lefapha gore re ka tsosolosa yang industrial site e le ya rona ele remember ka mokgwa ba buang ka teng
re ka isa Mahikeng yang ko pele re ka tlholela batho ba rona ditirong. But now ha re setse re tshwere factories re di kopile ka mo gore re di batlang ka teng, re tlo kgona go invite le dis private sectors gore ba tsene ka mo teng ka mo le di factory tse di operate gape di kgone go hira le batho ba rona. Seo ke se le gore re batla go se dira seo in connection with the private sector, including the local business people tsa rona. Local business so se me a se buang sa utlwana ba business forum. Bothata ke gore gona le dilo tse di diragalang mo Mafikeng ha re di beneficiary tsa tsona, mare ha bua di wa buang ka teng a metla ga se tla re na di beneficiary tsa tsone dilo tseo ha e ka re go kgona go nna le ditirelo tse di diriwang mo Mafikeng be re fitlhela le gore di tswela kwa ntle di tsewa ke batho ba bangwe, and then go re le tsone tsele la haditla di a gotla I go fetsa na gore mmotse fela ka tlhamalalo mmotse gore so sa se buang a le gona di beneficiary jaaka le batho ba Mahikeng. Ntatempetlo ne ke re ke botsa a mme gone re tla nna di beneficiary ka gore tota re ikatetse Mahikeng wa rona. Ka mo gore tlhalositse ka tempera Lucas ke 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 bona ntate ka rona neva so phana o tsaba go ntšha ba mo matlong. Ha re bula those factories haya once re ka bua le lefapha immediately including the new model e rubuang kana wa DDM e bua ka local beneficiation. Once di factory tse le di ka bulwa re checka gape le capacity ya rona gore a mme batho ba rona bana le bokgoni ba go ka tsweletsa di factory tsa rona a batla nna le bokgoni ba go tlholela batho ba rona ditiro. So the first line of defense e tlo go nna batho ba rona kwano ke bone ba tshwanetse ba defend netoropo wa bone ke bone ba ntla ba tshwanetse ba tlo go dira gore those factories di kgone go operate ba benefit mo go tsone, including to create employment opportunities for the locals. Ke tsa moretsi mona go sa fediseng pelo re mo losang go una le fela le 45 seconds sa se buang wa se dumela gore baagi ba Mahikeng ba tungwela nya a go kgode go itse a ke gore yana ke tsela le batho ha o ka tla go bona ha ke advertise gore ke tlo ke lemo ha o ka tla go bona dipotso tsele di phone tsa ka go founela gore bua ka sa tla go bua ka NWDC o bua ka one department useless ka gore ibile batho shabantse ba le ka go itirela le motlakase wa kolutiwa go timilwa gona se ba ka se dirang remphetlo o le ka go tsosa mosi o suleng go tsa ntse e suleng ha go kgonege dio tseo. So he's a man with plan but no action. He's a man with plan. He's a man with action driving kaskorokoro. Okay. Yeah, sa ANC will never, it's a broken organization that has failed people and people of Ward 5 Kolomanyaneng ba provela ANC. Ke Motsweding ra motsibedi dumela re go amogetseng gonne na ke a gotsofala nix re me ya ke batla go mmotsa potso ka ntse gore re dipotso tse dingwe tse mmotsang tsona sa di arale a di dot a kre gore ba tlile mo radiong ke go tla go ha rona ba dikarabo tse re di tlhokang go itse ka ga Mahikeng jaanong goreng ga mmotsa dipotso tse dingwe ba di dot sa di arale ke go ba gore mmotsa potso re mo leke gape go tla ya raba re me ya goreng re motsibedi ya go botsa ditotso jaaka potso ya go utseng ya gore goreng mo putsong ya lona ko Mafikeng batho ba bereka mo puso ba bantsi ko e le batho ba sa dileng ko Mafikeng go tla yang seo se diragala jang re lebogileng kgonne a re femme ya dumela meya ke kopa gore ya rabe utlwa re ga rabe dipotso ke kopa gore ya rabe ke mo utlwile mme o na tlhakantse anyway botsa ke gore a mme batho ba ba fitileng before ba dirile diphoso araba ya butsang ka yona re ke botse ya gage o re batho ba bantsi ba ba bereka mo Mahikeng ha ba tsukwano bo majority ya batho ba bereka mo masepala ke ba tswa mo Mafikeng. Just that maybe mo gona le some strategic positions kgotsa go ka tswa gona le ba bang ba le gore ba visible somewhere ba sa tsukwana mo di directing ke di percentage tse ka etsa baagi ba ile gore ba tswa mo Mahikeng. It's only one director o tswa mo Mahikeng o tswa mo Mafikeng ene ke re o sa tswa mo Mafikeng. Okay, but now gape se se ke ne ke kopa go se gatisa gape a re tlhaloganyeng gore no matter what we do re bana ba Tharians re ma Africa rotlhe ha ra tshwanela go kgetholla batho ka semorafi kgotsa gore motho o tswa ka motho a tsuko kae se re tshwanetse re accommodate batho ba rona botle irrespective of go ka iragalang. No we arabile bontle me ya wa re ke motho wa le mongwe fela e siame a re tse moretsi o mong ke yo Motsweding omlule kae re tlhotse re sono a ke go dumedisa le go kola go ka fo omlu ya ka moagi ya mo bokole bophirima utlwa ke le pelontsho e ile ke le disappointed ka dikarabo tsa majoro
mopresidente o ne a le fo pele ga pasika mo majoro a tsere maikano mo pele ga setšhaba sa bophirima le baagi gore diphotholo tsotlhe mo toropong Mafikeng le mo Mafikeng di a go lokisiwa ka Easter ka Good Friday le ke le mo Mafikeng ke otlhe Mafikeng a go la ditsela go ta ke go fe tšhono ke go reditse rena le ene mmotse potso sa se o batlang go se itse ka se se diragala majoro gore nkgene number 1 ya country a le mo province o dumetse mo pele ga rona baagi ba botlhe ba bokole bophirima gore o ya go fetola Mahikeng mo bekeng tse pedi se bon thata ditsela diphotholo tseo after 2 weeks le ke le mo Mafikeng le ka je kule ka mo sote ke le mo Mafikeng sante go tshwana le mo Malobeng gore majoro majoro sa bedi a re mone yona a re mone a se ka mo khobela dipotso a re mone yona re le bogile thata re sono se ka la khobela re tse ba bang gape tsena mo go yone fela tle re go tsa ba ba what we said I think the recording se di teng tse re leng ra re tlo go kopa intervention from national and provincial departments ba tlo re thusa ka ditsela tsa rona and now le tsa bo di 2 weeks ha se tse le gore re tle ra di bua but mme fela re ikemiseditse ka go tla go dila ka di potholes tse di le gore we ipile na go e kae major ha ra iphana go e kwa e ka mo gore se re kopile gore re tlo go kopa intervention from this departments tse le gore di teng okay how did that episode fa ba gina go e kae ga re go go na le tsereganyo go tsa intervention after how long ditsela tle bedisia re kopile intervention remember Minister Fikile Mbalula o ile a bua mo TV gore ba tlo go tla kwana mo toropong ya rona Sanral ba tlo go thusa ka kwana ka di potholes challenges le rena le tsone kwana 2 years 3 years 5 years ke se kae I would not want to speak on his behalf because ke intervention le gore ikupiletswang go godimo how did intervention ba gore ba dira intervention after how long how did intervention gore o itlhageletse go le kae re itlhaganetse ka speed se go godimo gore re attracte di investors di tle kwano gape le go dira go tokafatsa matshelo a batho ba rona kwano mo Mahikeng speed ke na go e kae meya speed ke na go e kae se tlo go laolwa ke tsamaiso tsa puso di tlo go tsamaisa ke di financial years le di bureaucracy tsa government tse le teng tse tshwanetse gore re comply le tsone ke batla go go bogebeng jaanong how re khatlego ya gago ge ha ona le interest mo teng go aka wena ha ile go aka wena felo le nosi ditsela tsa Mafikeng di ka siama after how long e tlo go nna manete na tiro but I can tell you gore se ka tswang gore ele takatso yaka gore at least before December ye se re hafotse di potholes tse le teng kwa mo Mahikeng pele ga se di montholo fitla ditsela tse be di siame ke re tshepa gore at least 50% ya tsone 50% mo tlile re tsa megala go ga re boa re feta pele ka sengwe ra go bogebe SABC News itlhabe botlhale gore setsi tseleletsele gona bana ba latlhile site simanyana le tshetsanyana ba kalo ga ba tla ba itse gore se se siameng ke se hefo bone ba go itela mo bete ba go gama dikuku ante ka ba tsama mo dikitsing go bana ba thuba dikoloi tsa batho ba batla zaka bona ba heditse koko tsa ka gore la o robetse o tshwana le mukela ditsela tsa go di betsa kwa ya o tsera ha ke gore boro tshokanyo ya tshedimosetso le dikgang tsa letsatsi tseleletsele itlhabe botlhale gore setsi kwa Spa re tlhatlhobile ditlhotlhwa tsotlhe ra bala sente nngwe le nngwe mme ra fokotsa ditlhotlhwa tsotlhe go go tlisetsa Spa Super Saver Week bona go le gontsi ka madi a gago jaaka 5 kg ya Super Sun nyala kgotsa e wisa Super Maize Meal ka $34.99 fela le 2 kg Clover Amasi ka $19.99 fela ke Super Saver Week kwa Spa di 2 go fitlha di 8 tsa May fela o se fetwe go ngwela bareki ba di Spa Rewards fela thulaganyo ya tseleletsele mo Motsweding FM ka tshegofatso mothibedi tseleletsele some le borobedi fela metsotso go a kureng ya bosupa o reditse thulaganyo e kgethegileng thulaganyo ya tseleletsele jaaka re beletse semo sa Motsemošate Mahikeng rena le baema ba farologaneng go akaretsa jalo le meya mokgatlhela ditshwanelo tsa botho gona gape le moitsanape go tswa kwa Northwest University mmogo jalo le mokgatlho wa beng ba dikgwebo tla re tse pele moretsi ke yo moraga mo re tla ba botsa dipotso dumela re mothibedi nya ke a mutla majoro ke a utlwa le bone batho ba buang ba nna ke batlela go itse gore rona ba ba nang mo magaeng metse ditsela tse re dulang mo go tsone tse le di taxi tsa rona di sokodisang ka lebakeng la ditsela tsone ba reng ka tsone ke a leboga ke mme wa segolwane mo magogwe madume mosle ba eng ba nang le bone ke kokobeditse ene ke kopa go botsa majoro gore a gana tharabollo
mo ka bana ba batletse mo mebileng segolobogolo ha o tswela ko campuseng ya Mahikeng go na le bana ba ba dingwaga tse di ko tlase ba ba tlhola mo mebileng ba kopa di-R2 ne go sena sepe se se ka dirwang go kokoanya bana bao ba ga ke itse ba thusiwa ka mokgwa ke a leboga re leboga thata mme ya kona le ntlha gore o tlo itlhophela dipotso tsena mo ya ntlha go tsa bobedi ya bana ko university gona gape leo ya ditsela. I think ha se bana fela ko university ntse re tsamayana mo toropong nako nngwe na le go mpona ha ke tsamaya ka maoto kwana mo toropong including le teng ka mo just last week ne ke re bua le one of the MMCs tsa rona ka kwano gore re tlo go tlhoka we do not have even ba ibitsang an inpatient treatment center ka kwano kgotsa mo ileng di-rehabilitation centers kwano mo Mahikeng tse ding ke tsa gore re batlise le bana ba mo ba nnang teng go se re kopane le bone se botlhokwa ke gore re kopane le bagolo ba bana ba re itse mo ba ka nnang teng gore ke go kae re kgone gore le bone ba tswe mo ditseleng kwano ba ye dikolong ka nako tsa dikolo tse di tshwanetseng gore ba be ba le ko dikolong ka teng and se le gore sentse re se ira ke gore se re kopane le ba bang ba ile gore ba ka ko toropong mainly in the taxi rank ile ya rona ile re kopane le bone ba ile gore thata ke ba ile gore ba usa diritibatsi tse tsa bo nyaopele tse dintsi re ile ra kopana le bone ba re tlhalosetsa gore if le ka re thusa ka se tshwana le dio tse tsa bo di rehab gongwe ba ka le ka go tswa mo go tsone a ke tlhaloganyo kopane le bone o ba tlogela gape mo tseleng ke kopane le bone ke be ke ba tlogela mo tseleng ke kopane le bone ke be ke ba tlogela mo tseleng mo ne ba le teng but se botlhokwa ke re ile ra tsaya maikarabelo a go ba latela mo ba leng teng ka jalo kopane le bone a ba dira sepe se botlhokwa ke gore we went on a fact finding mission gore re itse gore bothata ke bo ko kae now se botlhokwa gore ntse re buisana gape le department of social development gore tlo re thusa ka bone bothata bo e leng gore bo go godimo thata kwano mo selong mo toropong ya rona Mahikeng a gone go se botlhale gore o kopane le bone o ba tse o ba ise go gong ya rontse ba batlela tharabollo ya loruri e ba le gore ba baletsegile mo serameng se ba robetse go gong a se gone ine se a wise decision kana kwe bana ba re buang ka bone ba ha se gore ke district kids tse di robalang mo selong mo toropong ke ba leng gore ba tla motshegare ba tla mo toropong bosigo ba boela go gae gape so se ne re batla go se itse se segolo se ba kwa gore ke eng se ba ntshang go gae ka nako tse tsa phakela ba ya go toropong ba tlo go kopa ditšhelete kgotsa ha ba sa kope ditšhelete ba bang ke ba leng gore ba mo diritibatsing ha ba fetsa bosigo ke tshepa gore le wena tlholo o bona mo bridging bo le ba rona ba Denville ba bang ba mo gating la university le tlabe ba haika gape ba boela go gae ha se gore ba nna mo toropong ka mogwe ba ka teng ke ka mogwe a re go ya bobedi me ya ga mme o ne a bua ka ditsela tsa go magaeng ke go ba re tshwara ka ditsebe no se ya rabile fa o ka tshwara fela ka ditsebe ke ra gore ska ibuletsa gape botelle ja ka no so tsene mo go yone re utlwile leano la go ka yone fela o ka ya ke yone ha ke tshwara ka ditsebe gore re molano la go tla gore re gravel ditsela tse le goreng ha di kgatlhisitseo okay it's about get tshwara ka ditsebe sentle it's very simple 0898602233 tare go Ras Pablo fantse re dile moretsi ke yo tharabollo keng ya ditsela mo a wa kanya gore ke itse gore tse dintse ke tsa public works gareng ga tse dingwe tse masepala buang ka tsone ga jana tsa baagi ba ba buang go gore ko magaeng ba santse ba dipulantse di na le jalo le jalo a wa kanya se meyara se buileng ga jana se siame tsa gore kopane le batho mo tseleng a ba tlogela mme a re santse ile o batla gore o na le mo fact finding mission ga re bua ka bana ba motse ke tla bua ka ditsela o bua ka bana ba leng bana mo mebileng o kopane le bona ba tlogela mme santse ile o batla gore ba kwa bone ke ba feng jalo le jalo a so sa se buang se bontsha boeteledipe ka mokgwa ke utlwileng ka teng mme yara e ka re go mentionile something like go utlwe go dirwa jalo le di-centera ba dira intervention ya gore go establishwe di-centera ga e le gore ke mo utlwile sentle ka jalo go a kgotsofatsa se bua tota sengwe le sengwe bothata bongwe le mongwe a ke re yanong e tla tloga e ka re ke buelela meya mme bothata bongwe le bongwe go diriwa research before bo ka addressiwe se a se buang ke gore go dirilwe research pele gore re bana mo di-processeng tsa go attenda to these problems ke ipotsa gore go diragalang fa o dira research o tlogetse batho mo tseleng a re o kry-ile 100 ga o bua o kry-a le 2 fela a ga go botlhale gore batho ba tseye re morago ntse o dira research ba le mo go wena mo tlhokomeleng ya gago ga nkitla ke mo arabele mara ga o mo tsaya gape yanong go sena seo se rulagantseng ka nako eo ga o motsa o mo isa kae tla ke fe re ke maloba ona a ke tsano tshwere dimutlo re no tshwereng ke gopolona tse re bana ba bangwe o postile video a se meyara se buang se bontsha boeteledi go ne go se botlhale gore bana bao ba tsewe ba isiwe go gongwe re morago gafo ba bone tharabollo ya leruri go batlega yalo ke tse ke se dirileng bana ba ne ke tsamaya ka koloi and then ke ba bona ke ne ka ba tsenya mo koloing ke ba isa ko lehilo ne go tike bosasa ba ntshiwa go ba re ga ba tse batho ke ne ka direla bana ba diboto
mo convention center ne ra robala mo convention center go na le mo SABC for le bottom ne ra tsa di boto ra di tshwara ra re place of safety me se ne sa diragala di HOD go feta fela hali re ne ra founelwa within 5 minutes ba re molosang go tla ya re tle go bua re ontse bana ba mo strateng because ke ne ke fila gore go tlhoka ka action now ka jalo mayara ga dira sentla ba bitelelwa bana ba ya ka ke bua le wena ha ile gore mayara o ba tlogetse a itse gore ba bangwe ba beteletswe a itse gore ba bangwe ba sotlhakakiwa jaanong ga tota ba gaetso ha re tla go rwesa mayara re re ke ene ga se ene ba gaetso ke bua ka masepala ke ra gore masepala ibile mongwe nantare se masepala e tlhokang go se dira ke go bitsa social development go tsewe tshwetso gone ano ke se marsenka se ra ya mayara ke re mayara bana ba ibile gongwe le ha re tswaga re tsamaye re go tropong re bo re founele ba maleba ba tla go tsa bana ba gone ano ka go le rona re molato bo re le ha re bua lo ena tota ra itso lo ena tota o na le maikarabelo lo ena gore o bo tlogetse bana ba le go tsa utlwa ka bone bo sa go dira sepe botlhe ba ba re moretsi ke yo re molosang go Motsweding le ka rara re tlhotseng gonne bua le Dr. Tlotleng ke ra ene ngaka wa ga Majoro molosang tshepiso ntho ja ka morara ai a khoma theater ku ba gona nnete ya etsweletsang pele and also bua ka bo itsa dilo tse di sa teng go aga Mahikeng ba tlhogetse Unibo e destroy ka 2017 ne re hostile engineering conference ko Unibo e hostile ke nna ja ka ngaka ya Mahikeng go buile go they will never teach engineering. Let me tell you ha gona setheo sepe sa government se se tla develop Mahikeng o go reditse ke batla mo fe potso re kgone go mmotsa dipotso tseo. Yes, ba dira eng go bontsha go make sure gore Unibo or yone Northwest University Mahikeng campus it tle go ruta engineering in the next year or two because in the engineering Mahikeng will never develop. Leso le bona le khelelo leso ya ditsela and everything will not change until bone as government ba thusane how ra le bogatatangaka a re mo neele yone ke metsotso le lesome nna lona re tsene go Northwest University ke tsa gore karabo eo e nagane sentle ga re bua tla boya ra feta pele ka bagwebi re neela fela meyara fela fa re bua SABC News fa o fetilwe ke nngwe ya dipuisano mo thulaganyong ya rona ya dikgang itlhabe botlhale gore setse tseleletsele mme o batla go e reetsa re etele mo tsebeng ya rona ya Twitter @SABC Dikgang kana tsebe ya rona ya Facebook Dikgang Motsweding fela mo Motsweding FM konka kamoso a mo direla puso joina medical aid scheme e tlhaloganyang ditlhoko tsa lapa la gago botoka ka subsidy ya go fitla go 100% go maloko a qualifyelang Tanzanite 1 option le tshiamelo tse di humileng tsa Emerald Valley option ka tuelelo e kotla senyana ka GEMS o bona tshiamelo tse di humileng tsa tlhokomelo ya itekanelo phetisetso go specialist le go tsena mo maokelong a madirelo a kwa setlhoeng mo mafaratlhatlheng a maokelo a GEMS SMS sa join go 33165 kgotsa etela gems.gov.za o ribolole manontlhotlho a GEMS gompieno go melawana le dipelo. SABC News re ikemetse ebile ga re tsele tlhakore tshobokanyo ya tshedimosetso le dikgang tsa letsatsi tseleletsele ba ka yone jaanong meyara ke metsotso le robongwe fela go akoreng ya bosupa re setse fela ka metsotso le robongwe re feta pele ka sengwe ke fa re na le thulaganyo ya itlhabe botlhale thulaganyo ya ditiragalo tse di diragalang mo lehatseng le re tshelang mo go lone ka moso le ka sontaga a ramogele jalo re file komane re utlwe nna le wena re solofelang Sego thulaganyo ya itlhabe botlhale mo bokhutlong jono jwa beke mo ditiragalong tse di diragalang mo lefatsheng le re tshelang mo go lone re bua ka mefuta e farologaneng ya dingaka tsa setso le ditsela tse di farologaneng tse ba alafang ka tsona ntle le fo mo sekutlwaneng sa badirisi re seka gore modirisi a ka itshireletsa jang kgatlhanong le go tsiediwa ke mabenkele a mo mafaratlhatlheng a tlhaeletsano online shopping scams ka sontaga re buisana le lefapha la thuto ya motheo ka ga dikgwetlho mo lephateng la thuto ya bana ba bannye early childhood development gopola gore thulaganyo ya rona e tla magareng ga ura ya 12 le ya bongwe itlhabe botlhale thulaganyo ya ditiragalo tse di diragalang mo lefatsheng le re tshelang mo go lone robedi fela metsotso go akoreng ya bosupa tshwere ka ditsebe gape le yone ya Unibo fa ile gore is not in your purview fa ile gore ga se so go se kgonang se tlhalose mme fa o se kgona se wa se kgona ne ke batla go tlhalosa ka seo ka structure sa university ke batla fela bua gore not necessarily in your purview go tsa ga mo go rona but however ka yone e ntateng tsa tlhalosa tse ka ditshwanelo tsa bometsi
ke ne ke ile ka founela the new VC re tlo go buisana ka tsone ke mo kopa meeting gore how can the university cooperate le masepala wa rona, as we know gore the medical school e tla betla mo campuseng ya Mahikeng in particular. So but tse ding tsene re tlo go kopa ka tsone ke tsetsa bodi water drainage se gore re ka tokafatsa yang toropo ya rona kwano working together with the Northwest Universities. a le boga moretsi o mongwe yo Motsweding re tlhotseng kgonne re go amogetse re na le baeng ba ba farologane o ka botsa potso e tote ke batla go botsa Mayor potso direct pele gona le nyana ga ke itse president o buile gore toropa Mahikeng e leshe bo Mayor ga ba batla go dira batho ba tlhagola ba ba dira fela ga president a goroga o tla bona batho ba perde overall ba le bantsi after president a sona tama ba tsamaile ba tswile o go reditse ke mo kereng a go arabe jaanong o no batla go itseng ka ene gape ba dinaya bana go ka bereka right ke tshwaelo ta re feta ka ene ke kopile gore fa moretsi ya tshwaelo o tsile fo o ba fitlhella ke kopa gore ga moretsi ya tshwaelo nne potso e le baneng o ka feta ka bona re tse moretsi o mongwe ke yo Motsweding 0898602233 re kopa fa o letsa motho etso nne potso re biditse baeng ba ba farologane ga ba tla fa nna gore ke tshwaelo ga re itse gore ba re reng jaanong Motsweding. Hello re tlhotseng kgonne re go amogetse ke mbotsela mo re go ronto pa ke ka dumedise re go amogetse ra itse botsa o botsama sa ga se potso ke tshubukanye ka kakaretso re kopa o botse potso ke tlile re mo lesangwe sentle ha re bola ke go hira batho ba tswang ku so ke tshwaelo fela re feta mo go ene o tsile o ka ba feta pele ka bona o kgona o tlhaloganya fa go na le di WhatsApp re feta ka tsone re utlwe dipotso tse dingwe go di maleba jaaka nna le baeng ba ba farologane tla re tshameka di WhatsApp Motsweding. Alright, a re tswe mo go bone fela gore ga gona ope o tlhamaletse mo ntleng mme ya fa morago ga ke se o se dirang ga jaana o tlile ka leano ga se botlhe ba ba dumelang mo go lone ke tsaya le mo panelisting tse ba rena le bona ga se botlhe ba botla mo go lone morago go utlwa se baagi ba se buang ke eng se o se dirang se se farologane ka mo go ne re bua ka teng ga re simololang ke gore we must take responsibility of what happened in the past se se botlhokwa ke gore re ya yang ko pele setse re buile ka mo gone re bua ka teng re tlo go kopa go berekisana le di stakeholders tsotlhe tse di le gore they are under the jurisdiction ya rona ya Mahikeng local municipality, including the private sector, including provincial and national governments. It is the only way re ka kgona go achieve se re batlang go sa achieve kwano tshenyo e le gore e setse re fitlhetse kwano mo officing ha ise le gore nka rarabollela ka bosigo kgotsa ka letsatsi go sentse bokae madi a setšhaba o tswileng ko masepaleng ke bokae a ke itse gore ke madi a makae 96 million tse reng iso go BBS o fitlhele yeah okay now se botlhoga ke se gape seo now setse re claimile about 5.9 million tswang ko VBS bank e le gore ntse re setse morago gape le yone gore tšhelete e setseng ko morago e kgona go busetswa gape mo masepala ke tse le gore re sentse re message ya ro ka tsone ha ra robala bosigo le motshegare re dula ntse re berekela batho go claima le ditšhelete tsotlhe tse di sentsweng tsa setšhaba sa rona di kgone go boela gape mo masepala go tla go dira di-services tsa batho ba rona tse dingwe gape tse ntse re eme ka tsone ke gore re cleare di-debt tsotlhe tse ke tlo go fa gore e garele ke batla go fa ba ba e tswale jaanong re molasankwe tharabollo se o na le a minute se wa kanyang gore me ya re tshwantse se dire go bakanya Mahikeng o na le 1 minute ke kgang ya corruption ya go sa hiri batho ba ba tswa mo gae a go sa teke tribalism o ka se nne mo lefapheng la planning o bo o nna le batho ba le director a tlhopilwe e be nna ba le bararo ba ba tswang ko a tswang ko teng tseo ke tsone tse di tla dirang gore re ska ra tswelela ko pele se sengwe o tlhoka gore ga ba hira a batlisise dio tse dingwe go na le di general workers tse di hetsang go hirwa mme di general workers tse go ha ke kra melaetsa le di tsene ba nthomela tsone go diragetse so se diragetseng kwa Lichtenberg hitile motsotso wa ga ga ka sobokanya fe go diragetse se diragetseng kwa Lichtenberg go hirilwe batho ba hirile di girlfriend tsa bone bana ba bone ya nong o ra gore service di a go tswelela ya ka mangwe ba go hirwe ba fa gae go hirwe na ka re a re correct this a netahatse gore ke tlo go bula fitile 1 minute re tla go lebella gape le mo Facebook a re tswale re William tharabollo ke mfa o na le fela le 45 minutes me ya ga 45 seconds di politician if di ka se tsenye le tswa go thata mo mading a setšhaba ke tha ke re go gonga go ya ba ska ba go gatana le di tendera ba e go batla madi gore di tirelo di tlo go nna teng ke yone tharabollo yo Ras Pablo statistics supa gore
population ya rona ke bašwa go le gantsi ebile bothata bo e leng gore mathata a e leng gore a mantsi ka kwane bo tlhoka tiro tiriso ya diritibatsi le bagane bašwa jaanong masepala wa rona go botlhokwa jaaka le majoro e le mošwa go investa thata mo bašweng le di-stakeholders tse e leng gore o bereka le tsone e ne di-stakeholders tse e leng gore di engage bašwa thata ka gore tota ga e le gore the state ya Mahikeng e leng ka teng gompieno jaana ke ka ntlha gore ga o lebelela ko toropong bašwa ba rona ba tletse teng fo ba a edlela ra leboga go totiwe bašwa thata mme ya fa re tswalela o utlwile ditletlebo tsotlhe tse di leng teng ga jaana o ipha nako e ka ya gore dilo tsotlhe wa go nna ga gatse o di lebelela o bore after 5 years ha ke tsamaya ga e le gore ke a boa ke tla boa Mahikeng o tla bo siama o na le nako e kae o iphile nako e kae ha ke batle go ilimitela nako tiro ha o e dira wa tshwanela gore ipalela nako gore ke tla fella ka jalo tsoga fela wa tirong wa boa o tsoga fela wa tirong ha ona di-timeline plan di teng but o ska isetela di-limit tse le gore o ka se kgone go di achieve se itse gore in 5 years o ka se kgone go achieve diotse ha ise ke buitseo ke ka mo ke botsa gore ipe timelines o na le nako e ka ya go baakanya Mafikeng se re tlo go se bankanya mo Mafikeng ke theme yotlhe re filweng in office in 5 years Mafikeng o tla bo siame Mafikeng o tshwanetse a ba siame go diragalang ga o sa siame re tlo go leka ka bojotlhe gore Mahikeng e kgone go siama. How sa siame you won't come for a second term. A se ke so se bua. That it will depend gore baagi ba rona tla be ba itumetse ka tsela e jang gore re ba service ka tsela e yang. Because at the end of the day tshwantse re itse gore ha re teletse puso pele, re teletse batho pele. Ke bone ba tlatlang ba bua gore motho ra motlhoka gape kgotsa re tlhoke motho o tshwana le. Re bogile thata me ya ra masego ke yao ka so se dirang mo sha ke gone o tsenang gona le tse dintse tse leng go santse di le teng masego ke ya re bogela nako e mo nako e tlang. Motho etso yo ke Tshepiso Mphetlo meya wa masepala wa Mahikeng re leboge gape thato mo la sangwe ke mokgaratlhela ditshwanelo tsa baagi Tsimane Ras Pablo ke motlhatlhedi wa dithuto kwa Northwest University William Mpolokeng ke wa Mafikeng Business Forum re tswalla fa motho etso nna ke tshegofatso mo Thibedi ke dirile le ba ba farologaneng a re leboge botlhe ba ba neng le sabe mo go yone motlhagisi wa yone ke o tsilele kone Motisi Peterson ke motlhagisi wa tegeniki go akaretsa le Sello Molelekeng Tswabiso Monanyane ke motlhagisi mogolo fa batlhagisi ba tegeniki ba bankeng ke le molehe Mpontshwe Philip Khadebe go akaretsa le Bogadi Sukobane fa boitumelo korogo le motlhagisi Mokhuduthamaga re lebogile motho etso fa le ga jana ke kgaso ya dikgantsa ura bosupa re dira jalo le monakong e tla ra leboga SABC News re ikemetse ebile ga re tse letlhakore Dikgang mo Motsweding FM